السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي كيرت قرآنك سورة مثالك مسورة دسكد كلاهغا تبي هترو داريورون مدرس قبول كرا غتوغا سورة دسكد دينمكي مدرسا اكو سورة فشيگن گوس نيلا تكراركو كيوو ehembe takurarko egota kiwani namawes egota sura kiyadinumun balagen esura rangalakkiyen eguni dekudinna adi kalima in kalimaya ayatun ayata wanuwa enge gota esura daskurewuni emme kujjaka adi egeteren evves kujjaka kalima in kalimaya ayatun ayata sure bina kuramun kiyadeka negunu huriha kudinna esura nubala kiyawan egunu irwes bayik kudinna esura balagen kiyawan negunu ehem vima egota sura daskod dinumaki unganna dinumennu mi tafateki ungenumuga eki insanuge kibaga gudurati gotun anna tafate furihama unganna dinumen nama dariverunge meduga anna mifada tafatuta nattala fm waraka gendiuma unganna dinumuga riaya kuranjehe khasa kankama riaya kurane vima kirit qur'an kiyawan daskod dinumuga mudarrisa ekko sure feshigen gos niyala takuraruko kiyagen daskuran jehe gota unganna dinu bina kurumaki hama ekani molukudinna unganna dinu egota sure daskod dinumuga sabun ungenumuga khasa tartibakun sure bina kuran das nukurvene ekamuga sabun effahara gina kuttake kiyene adi ekamuga sabun kutta rangalu kuran waran undaguwegen dane effahara gina kuttake fahagako effahara gina kuttake rangalu kuran majbur kurumaki kirit qur'an kiyawan daskurumuge tarutiba khilafa kurwe kame egota ungannadinu bina kurumaki eggotakavves rangalu gotennu dariwanna sura dasko dinumuga kiwumuge khasa tamrinu taka eggota kiya denama sura dasko deveni emme dakkujjaga femwarun gudurati gotum fasihen daskurumuge hunaru libifawa kujjaga femwara waki tartibakun wasiluwe gota